Сулсунат пархизепли гурагансем. Пирин гилес. Эфирда литература дебели передачан черетли гларами. Пирин дебелде баян ханара пиде интересле жен. Юлашки вагатра литература аны тырых пызы гудымзем даваган Владислав Николаев Ширавжа, журналист, драматург тады тиде. Сулсунадов Владислав. Иргун гача, иргун гурагансем сирепурнеде курма эве пиде хавас, кунда шак табелде пулма чоннибекте хавас. Кана үстерзе галамастып, чундан галаны замақсем. Санады падымырда гурма пиде кымылла. Ну, Владислав, халазабар хасана чилай жыл гурман, мінле бурнадын менин бе эшледин? Эшледіп, ялнах шамбек каладып, юлашки отырған ашмар, юлдаш сене, палаган зене, бурны жүхне бурынмалла, әшлеме вай буржухне комал буржухне, вай гал буржухне әшлемелле. Халип шамбек хамату ядып, вай бур, сывлық бур, шам, рок, ширас келзе тұрат, шамба әшледіп, ширадып, бурынадып. Аймат тұр. Ну, инде сан юлашки вағытра әшлене пиде тұқышты күрінад. Мен жан дезесін, нұмай болмайс тұқыре премьера, халиде спектакль пырайцан театрда, Академия драма театрынже, шене тингіна, пишсе дұқна, илемлі дыбылкагына пьеса кедюш. Калаза барзамдар ғашын, мүле бұрса тұқырын шақ шұғыжы батне? Кедюшне віна ширны қалыбыр икшулға Аллах, мәлі бұл задухрам. Оның шак тапсанарым бұр қалыбыр прототип лайық пәлегеншін, андайып, лайық пәлегеншін вара. Айып қалып, вот, сан жинен қалав жирап. Чилай ман тозыл закары, бұл қалав, ол кәске ябала болсасында, штан бұшламалла, мән бебешлемелле, ана пушыра пишті мердік шираймастын, самба нумай шулаза шүрене ғышын, и каран темаскер, емна қаластумаста, темаскерлер жаман саман пұл заиртра, шула күнна не пьеса да жирма болады тұтқа дебінде. Қалава пьеса ұқшынде хаварақ біледірінде уйронлық пиде пызык, шав сынар зене тарлы сынар тұпсауында қалаштарасы, енжінде калавра на жирма болачы самахран он шобине жир забаны бе, тада париге кәдюш кіртсян бе, Коларма булачы калавне, а кунда пьеса. Виля загдармала, кунда эшкирле, онда вогадже, шапла. Ну, темаскер вот хал асумаспта, чаны бе суймастып, темаскер вуланы гышсен емен шулазелдім, а кунда пьеса дым, варемна ширап, чанта пул запырать. Сенат, тытрымда карым Валерий Николаевич Патне, Чыныбек аласасын унчуне сами туғыштаршылен заман пулны білінді. Вижі пьеса етса қарым же. Кәдюштена, вот мәлі илзе банын Думбек Ларман, Валерий Николаевич па ебір әшлерімір, мәлі әшлерімір. Вол Анда театра вот сцена шивыхлапмалы мелземінде. Вот пәрін сонарымда қалыбыр сағылдара, бүлямалықта жүк, үш сабаман сәмік көштақ. Ну, сцена сақкөнезіне пілзешеген ше. Шапла мүнтет вара әшлерімірде, вара көжал юбайығын вұнултым жінде, бұл пірреміш сцена жен дұқшы. Апла бұласын ку пьесын, персонажын, тип персонажын прототипе бұр. Тада маншан бегенде вулан жүхне шурал жигти калавзе вулан шуде санан прототипы зен пурах пулханде, ситуация зенен, тиштаны иледен. Есқала хураларын пурышрана келеден епло бұзасын? Палах, керек мінле хайлавында, вол штады болсын тапан закат. Е персин шоби, е пер ларудару, сана вот тапрацера, сана керцерак. Қалыбыр Менде бұлен шақладат тек шырап жезірлай? Онда менде вот қалабыр, пір қалабыр онда ұтлашы қалабы. Мананды ана қалазабаны шабрық чүхтен бұна илтіне, вот пирен ялда пулны жамик шыба. Ман пуша юлны жамбек пір предложение гынас. А малала керзегад уже литература, езі хау жуклаза кыларза, мәлерек пулма бұлдар, мәлерек мен. Шырап же фантазия. Фантазия. И тада кыштақ литература саккунне леш табе ғурза, мұнза вара кала бұлза дуғадынды. Вот енденде шак калавзине е пьесазине онда камда болзасын вулас пулзасын, е спектакльзин курас пулзасын, каларды, о, конайс манжинжен жирноват, е мендет, манумбек пулма, нес мунма суйза жирнезесен, ареп калав.
санжине жирма, онда самат не жаме келме булдарны, амбеке втха эсканаш мар, тебір жинда булдарат, тебір жинда. Вот шамба мен кунданды был туллин 4% бет шинша бимар, шак прототип булзасында онанда жирзабаны мар. Кумелгалас литература был онда. Литература хайлаве, шокшылзагаларны самая. Кедюш ятпана. Куонде ебір самба иксімірде чуваш филология бедерне шинземде, литературна арланыга шинземде, метафора бүлде зашлапыр бүл. Метафора ақ бүл ханде шагга кедюш сценария, меншін кедюш, меншін замахран болсан бір мін бар, охранник мар, кашхи охранник мар. Онда кедюш зеді піррегіна мар візем вишін дан, меншін бүрде кедю кедешті візем. Ну, кунда вишендан булны волында немеде билмер созем патенде булдарны. Кедюштене агалдин бар, жанакта манана ятне улуштарас, ну, улуштартарашын шинземде билже калар жинде. Ну, мен ят бол жүрек баллы, мен тет ядым булма. Кедюже бол парсмакпа, шак падым хайлавын шуушне учса барат. Енденде малдан жинақта бұл вот варендеген бұл ялды сумлыжин и шавықтырақ бұл кайран вот кәдюш бұл задырат. А кәдюш шинзем калмы бұлдараш ол вот сумзыр жин шаллата. Бұл пәрде сумзыр март бұл кәдюш бұл биді хизеплешін бұл ялда бұл хал юлашке заманар жамынзағайны бұл. Ну, тарсбе ол Мен идея болсан, міле шығуш калашын болдың десе теп героя кедюші туса. Малдан бұл шкулда ішлені, учитель бұл, нона хизеплеші. Ну, онде шенбек бірге калажы бірға, шенбек пытырмақсен болса дұқтыне бола, бұл кедюші болса деді. Амжын кедюш. Мен каши хурал барсы бақыран, еп шутлап. Ну, кедюш деп, чипечек должность решлеген жин бұлған деп, каши хурал да бұршки деп, ну, урам жылаган да бұр дей бір. Ну, ялда каши хурал дараган жүк, урам жылаган да жүк. Самба канастарды қаларым бұл, ялды ети, самбек аялды картлашкар дараган шин бұленді бұл қал кәдюш. Ну, ман шуушпанда умбек пулмала марха, но хал самбегенде сам ижнас вот кәдюгенас кәдюгенде вот перекалат кардики, а меншин занавал кәдюшкенас пулма веретне бара дет меншинес вот шофер дамар, тракторист дамар, механизатор дамар, ес кәдюшкена дене бегенде. Сав ширны жүхнех ман шуғы же бұл денде, сак еп кадарца барашын бұлдым. Ялды интеллигенцин сумма яде шавдери чакса кайныне. Вот вол пулно верендеген, ана пурти хизеплен, вот Михаил Петрович пулно вол, ну сагалдана Миша деде пулно, а каран Миха. Вот пуринжине хоинден чилай шамрак хой веретне ажаземжине вол Миха пул задрат, малли син кумбек пулно вол каран вот чакса анза бырат вол анза. Ну шабақта палах она тада да вирлерих кадарца онда квадратна булачы бол мандири ну подсехлардыне ну Анчық тезінде пыцыларыне кадартмашки болсан? Ман чаре ырыда жамек мәлле керек мәлле лару дұрырада, мәлле самантрада шавақта шәндерме майбур, ырри бур десе кадардашым бұлдым шенді. Чанақ юмақ бек бол, золушка бек бұлзады ұқырынды күнда. Мен бол... Тәже бұрде лайық, бұрде делейлі. Ағыл жанзым қалаш хеппен, тес күнда арым не де таврате бір тада бол литература әшлене кужарнынды бол Шекспирін короллер... Короллер тезегалар, пырзарымға, короллер болсан, час жазақ короллерін сыбығызыне болады, чавашла. Бұл санақывына мүледі үнет, ну, шырны қадан бана, шак бұл пьесына евырлатса яны бек тойынже. Мен және сізінек, онда короллер кітсеядын? Шук, евырлатын дезегалашын мареп, ебінді кітарса барашын, вот темле волхал аялды шамбек картлашырдар пулзасында, оның сабақта чуне вол ашулат
кужару билгиде, литератур билгиде, шалдаун темискер пур, он жолдатат, ол она шапсагушна, она шренгларзаны, вот сумсырагларны, шабақта бол парнашынмар, вот чуненде он шабақ мен дебузасын пур, еп шавнек даташ. Ну, амле ежендеш кураганзе, мен сахы пример булны булхан деп шел булинде кайсы гураймарым хап. Шидес вахтра гурады пульха. Ну, еженма лайх ежендеш баллах хамрани даш деп калап, ол хамын ажабегехте мана бедигилиш мәле вот лартныйде артистсем выляны да тарсбеглазасын деп Питер Талянзагарм вот Слава Александров да те пролек алаплат кадюш рольне шы шамбек Аван булеше. Абла булзасын кайсы гурмалых пур. Манжутпа курмаллах тада хайзам артистсем шамбек калажаш каланын жеңгалады бында халха килешмелле булза тухры дизе мында шамда халыкта ну шел вот кожул вирус хал темаскер хойн ашнедоват анжакта халық сүресін дуенат, ол келешесін дуенат, онда шабақ ял бурнеже, халық бурнеже, ялушен бурнеже дырат. Ял бурнеже гынамар, онда да дайсы хал, санне чилай хайлавзіне пақса дұхнахышын, пурнеде бахманы балах, мен горнать. Езі халге, вағатра, петеша публицистикала, актуала дұқсадыраган проблемзем каныш памаши екен зана. Кунда хал, самахран, вот, ахал день мартхана был искаларын, школ учителей был за ишление был, халь кедюжи был задана. Вот ахал день мар, был ишне жень мар. Она тюррине галаны жан, школзине хупныне хириш калашны жан, влашсине хириш кайны жан. Вот политика иды візіне була каларзе раща ширень. Вот шанбек я балазым сан тада чила екен калавзенже де, самахраны нер гана була задохрым санын чаваш ялаве калавне, агаду и галаве. Вол пурнаш, чынақта на немде дваймастан, пиренші ражызен шыбақ шабурныша кадарца бамалады. Еп никамата хурлазада тергезде қалашмастып, анжақта паянги литература шак паянги пурныш тапи лашы курынса каймас пирен. Тарскаларныз тен публицистикалар ақтавыл мәнтет епхам журналист пулнамай тен шамек пулзадуғат білгенде анчақта машпа она да калмала она карам вуны жылдан ширны кирлемар хал вот хошпа ширазым ширасында колхоз туны жүхнемеле булнында умбек мәле булны волда кирле булша но паянги бурныжа кам жират вот паянги бурныжа но тарассине Ширзабаны машпа пидигерле одеп шамбата хал кларашан проза кенигине калавзем повестен кенигине вот унда паянги пурнос вот меншин чаваш мускава жүрет меншин мускавыл чаваш катизен аразен шаммизем жешеклензе бурат вот шавы дузем шамрыксен вот выляш унда хатеразне вылязераш унда семьезем арганаш шулдалты бурнаймаш ажа журатмаш меншин шамрыксен байгун Шубашкардан тараш, чавашан тараш, возем хузан, цулгула, мускав, питер, пызыхулазне зуйлазелесе пурунмашкын Менжен, вот шаги идузине, палах, шираз. Ну, мана кириша девил, менжен дезестен ага самахран чаваш ялави онда. Хальхи вагатра массалы информации хадерезем, маленди хазине гирлебе касаилзе контекстран tutsagalарза, шинын сонарне ткылартма булдарашы, пажа гурухлаша арзахма булдарашы. Ип нега менде буласа гурман, сады негана буласа гурдым, шембек актуалы идузем жинже ширзагдартный. Тада дебір я бала гурдым, хальсы махранага бирин Чилай же ведь чувашлаги безем, чувашлагу стимзем, дагнаще де самахран чуваш я тебе галашсан, де шуреща, что и генерализм бек был быть самахран, он Мишура ганавит, вот чар актуал я была, надо когда сабана язе. Ну, коллег пурныш, немди даймастан, шинзем тарлярен. Хумхандараши был малазана вызембеки, раттараши был малажуна. Тарас вот пиде раттарат, вол чуна, шапла, ман вот Чувашки бежуги, чувашки бежуги местоп, ну, а чувашки бежуги гензем чилайен. Анжақ, чувашки бедігін я bych тезе қаламас бір хайбір. Анжақта чуваш, халық ежін чуваш культури жын, ну майды ваши жав зем, чувашки бедігін за жүреген зем деген. Епте шавне калашын енденде
езі чувашки бі жүрем бұлзасын, езі чунубада чуваш болмалы. Айын езі вот шиелден сәмбек чувашки бі тоғынза жүрен анжақта шалдайыз чувашмар бұлзасын. Мам бек жүрен ақ, чувашки бі жүрек жүрен. Ну, интересно был. Чаваш я тебе видензе, тень, ну, втихал чавашки бейта ханны, ета да менде бүлне лемен шақсаны втихал шын жене яваплық елет. Анжақта шав яваплыға дуймазасын, мен жан энде мишурашын гана да ханны бүлінде. Ну, да халдискал кажыл вирустерінде тень гана информация илтремер социалы деделзен жень, берен республикара ертне конкурсра, ачызем вали ширна Алжировзен конкурсенже, Владислав Николаевын, Калаве, вырнежина, асла жулзем вали, асла жулзен же школ ачызем вали ширна, сан кажыл вирус Калаве? Кажыл вирус падым ғайбына, мәлі қалас малдан жерден шүкененде аслара юлдашсым қал қалас, мәлі ят бұл кажыл вирус, ят не ұлыштармалы десе. Урух ят пока халихе жакемер. Пурунша кірзе вырнашырынде бұл я, тут коллега актуалынде. Ну, саламлады піремжін жазына көшінде рүбе. Ну, езімді әнде пірден бір ез аслы жолзен вали шырны есембе, піремш вырна дұхна, юри земендерде дұхна, тада берін үлка елмен. Классінде ажазым вали шырны зұңшынде, тада водан классінде вернекензем вали шырны ал шыр зұңшынде, үлка елмен сендеріне. Ну, савындара дейі, Мана савындарат, камзым ұшынде үлка елмен, юри семендер, тада вот ебі, Владислав. Ну, бұл саны деді. Ну, күншында завына біреп санып мүншін. Пушлық семен жен, жеме хавхаландарны, ширав жезене, қыштақта бұлін өкшеден кейін жен де парзат ұнда манеземде бұр, премиеде бұр. Шапла, еп шак конкурса, шутлаза туп на жинзене, вот шарежиде пуштайза тавдывадып. Чонныбекте пиде бызык әш турыш. Вазем шак ябална шутлаз дупса хальвол тохормаш худ ирдет шутлазы болыр. Кашни шул вишер кәнеге тухса бұрат. Шак шәндеру жезін гынат. Атады вол мижезіна ширма хавхаландарад. Онда конкурса шәндерден земін ашмар, кайран ыттызыне кәнеге издательствінде темплана кертсе, лайхи зененді кыларашы сымақран ман хал вишемеш көшендері бөлді. Аққыдардадып дипломлы диха ман тималдан юптарузем, волда аслы классінде вернегензім вали номинациялы дұқры пәлдар деп шәндері жібілзі, аққы жал дұқры кәнеге ман атте шулжы, күнда пәжік пьесазем, инсценировка зем, тада пызық пьесазем, күнда шкулды, театр зем вали, тада класс тулажынде, мероприятиесінде иртермелли, хадрлемелли ябала земунда. Ана мана берендеген зем пиде, шамбек ыйтначы, тақшана ыйтначына мана. Вот хал кебір жылында повеш, вол аслыдасынде берендеген зем вали пулмалы. Көгінеге? Ку малтанақ тухнаскер, онда ажазым вали, онда каллик пьесазем, кунда ман кәнегіздәсінде гінаш бар, вообще пәрремеш тухна кәнеге вол ман пене вереншанен дузызем, онда твада пьеса. Вот пәрімбе шыбақ Шамсын театрінде ларны спектакль вол халди бұрат, Ванюк әзе хонохат, ну, лар вырысла вылясынды Ванюшкина каникула. Вот онда пурвал. Сова зенгенеги, прозыла хайла зенгенеги, пьеса зенгенеги. Сова зен марку. Ну, юптару, ну, совала за жирна ведь ханди. Совала за жирна Эзе поэт-та, прозаик-та, драматург-та. Илашки вағытрайса драматургері пызы гудым зендавадын. Тада журналист-та. Ты пренелзес интерес, эзе чапла журналист. Хавна, там дезе ушладын? Я был ларашавақта журналист ушладып, мәжен дезесін Республика хажатра ишледин халі? Республика хажатра ишледіп, әмірдіршібе пәл журналистика ишлені. Литературу мәжен жанақты легалас чун киленеві. Ман ширас келет ширап, пул ады пулмазы, ну, шақта торжап, варенеп. Ну, ти принцин ширап жезем візем қыземде журналистем ханде? Ну, ларачушне пирен вол, унын лайхен депур, ну, чилачушне ябх ені депур. Лайхен дейбір, лайх дейбір, шираган жин. Ну, легалас, литературан, шак публицикана, вот пажырақ калашырмыр, күшсагаясы, вол, шамбек, пәчек шешке берула кажасы бекканаш. Тада язык кужар уже. Короллер кужарна, мәлі жетірін ол короллер кужары өйбәтіне, Шекспир.
Еп кучар уже тезегенде умбек писатель зиди хама калаймас умбек пызык я тилме вол тивечимди жук вол бидебизик яваплы. Самах майыз писательсен пайдаш союзин пайдаша марига. Сапла члены. Ну аплобзан чирачесы. Ага, вара кучар уже, а кучар уже вол тада бызык яваплых мэле. Ну, ядет кучарны узасын, ну, юрат кучар уже дебір. А короллер бер калас узасын, вол лир батча дезенді кучардымыр. Она мана парлеверен юлдашым тузым Станислав Васильев. Үйтні бенді кучардым, вол ватқавай вағынде Шамсын театрынде, Чаваш патшалы Шамсын театрынде лартыры шак лир батча трагедине. Анжақта шел булинде пайнегунчен негамна кужарман екеніне. Вот Тилай, Шекспирін Тилай хайлавне кужарны, лир батчаны вот бір пайнеде онда кужарман дейбір. Вол итрде, варай перзигарым, ну Тилай еслерім. Ну, евір бұл кужарман. Евір, кунда тада жам ябала бұр, мананды стас вол итрі кужарма, Олеж Сорока кужарны вариант пашлеме. Вол евр вариант, анжақта Шекспирін хайлавне шивых варианты. Пур бала гытты кужарзым, самахран пурде уже гурасы Борис Пастернагын кужарывы бе. А унын кужарывы шомыл, анжақта вол оригиналдан порнагарах, онда калабыр вунвады ерге, а вол она вуны ерге бех калады. Шамбада Дивырдарақ пөл кужары бүлчі, хамда кишінадып, енженде шамыллатса, кужарны бұлзасын, Тилай лайхрақ, ягарақ, шамылырақ фуланмалы ябала бұлзаду қатшы бұл. Анжақта шак ергезен шутне, онда сыбықсен шутне, шудайліне, тады үтті ябалазыне шудайліне еврлада. Ақшақ кужару чывашла печетлензе дұхманы қайделін? Печетлензе дұхман, халлеге, ебіна хамын вайба печетлес шуғыш бұртсы, анжақта халлеге мегелзіне. Ну, печетлене көрі бірді. Халды дескаларын проза шыне кінеге алжирвізем қадерлі дептерін. Тепрені езесін онда калавыземінде Хумна хумхандараган деземех поле бунди халкаларымда сана паянхигун потравезем, паянхигун терсмарлыгезем, каныш памаш шавнинжем була девал? Шапла унда шабах паянхи пурныжан шивыч идвезем. Елдақ пұрнышлы терсмарлық. Ағалшыннанын вірне хуманны, политиканы, май санында пет интереслі бүлже булама. Вулаганзыне де, чаккенеге дұқсасын, тұтса буламазыне деп. Ебіна, сән жылтене қаларашын, сән жылтен пұлмас білінді. Кәнеге ол қадыр бебәрех, манына хал редактор Арсений Алексеевич Тарасов тыцадаратқа вол вулаза, легалас тюрлетсе редактор көзебе бақса кыштақ сәнюзем бараса кәде деп. Редактор зырғыларас вол шавақты ұрықларақ ябала. Керек мәлі писателін деп бұлмалы редактор. Вот самбада педам хал айбы Арсений Алексеевич Тарасов. Ну пурбырек тугай пульха тугаса гидет пар. Ну да халискаларын Валерий Яковлев патне Валерий Николаевич Яковлев патне да урах пьесазем гайзабан дернде Вализий улун дернде куда шаны шурадать. Аплабузасын шидес вахатра санын тада шенеренде шене пьесазыне курма майбули берень. Сцена жинже. Халеп тада дебір ябыла ширзабы дередіп. Ну калаймас ребіна ларда силармаси анжақта театр зенесіне вот сор хюделев дикибе вол сор херринде сивере хальтинга нажала сиртре башева гдинже ишлене херарым зен шабизем булга шавы шабазим ну ширза подерзе пырабын дебна вол тата пурха ну ширма бушлан тада чилай хойзен малегалас выходи мен небе вазым халиот тыдынза тоныга малеследип ширма бушлап енжи малла каймарды что ебна сам шавза гурадып та үтти ябала башледип вот мы пушла зогуна ябалазым пур чилай. Ну тут тебе было зархаром. Если хочешь чен чилай дизе галамалажи, хайла зенже прото тебе пур бреза хавдрадын болмала тебе герой. Малегалас чилай сердемар, но хочешь приябалазынде пур хамда бур, ну
ман шуышлавын тунда ман лекала шагмек Владислав тыткалары жунда хотлангалары жумар бол вот шуышлав дей бір мынза ну хош бір ябалзынде онда хамран жирный деп бур канайз вот агадуй онда езек тұрады бұл хадерім она хамақ тұрады бұнда жанбек мен тіті журнал зутса кәнеге зутса чаваш кәнеге зутса шапла нигамда онда пырса похмас ебі калы бір чавашке бизір тұрады анжақта ері давранда бұрде чавашке бизім жүресі переде чавашла галашмашы переде чавашке неге журналы бек азокланмас пырса да похмашы возем пырса вот сора жес онда манжы мұрақында ажезіне мороженый забарасы анжақта чавашке неге чаваш журнале камагерлі возем чавашке бибе жүресі хабарланса агадуяги ну актуалы идузем чунахум хандараган идузем шанпада Владислав Бирин тебеле келсе кымылдыны жан тавақ сана, пызығыны жүзем зунадып. Тада нумай кенеге дұхмала бұлдырсанын, тада пулдарулық тапсады дырсанында. Шана зунадып. Кенегезем де қортрақ тұқчыр. Ебе бара күраган сыня сілдер етіп, пирин падымырда баян ханара ширавжа, журналист, публицист, тада республика хажадан корреспонденче Владислав Николаев. Пульдесерін бейбірсі бұлажат бар тебірел бұл етшен.